Nethangu ya The Standard na tuyambia nethangu ya Daily Nation mauvo alama nengetwe uito ni mauvo makonetie kilingisi cha mauta kila kiende yete cha kimanza cha bilioni 12 na indi mauvo ama elete undo meli mwe kwa isitwa MT Paloma inaviki na kuete mauta na indi betuwe kana kuima 15 mwaini wa karatu muandiki muviani wa mauta Mohamed Liban ni wa tavisie company wa One Petroleum Limited nonge wa Ox Energies mabiki na kuwete mauta metric ton ngili miongo dhandatu vandi ya Kenya matuku miongo dhandatu mwa inusu karatu Liban akolia muvea wa Kenya Bureau of Standards kana KBS ubiki na kubetanga imwesi ya sindule isia wa dene wa mauta maetwe kusisi kanani mavikite kiwango kilacha ilite na indi matukumi ongwele na muonza ni wo meli yesu MT Paloma ya vikie kisikioni cha meli kana port ya Mombasa matukumi ongwele na nyanya mwaini wa karatu mwandiki muveani wa utandithia Lee Kinyanjui ni waandiki ye minister muveani wa mauta na mwaki Opiyo Wandayi mayenda indi mabiki ya kunengwa waiver yoloa mauta su matukume ngwaratu mwaini wa karatu meli nge kana meli yesu ya MT Paloma ya viki ya kuma port ya Mombasa matuku eli mamwayu wa kana atongoi muveani wa mauta na mwaki mgoma viki kwiki wa mbini muvea wa DCI matuku 5 mwaini wa kana minister wa mauta Opiyo Wandayi viki ya kumya oneni na kwa sekanano kukutana na cartel kanana ulosa niula wivo na lama ende na ulikilela walanyo wa mauta wa G2G na ola silikali yewanie na ndesia Middle East na matuko muonza mwaini uwa kana muthenyani wa iyo Wandayi ingini wimisie mwamulo company wa One Petroleum Limited ulani uwe waetie mauta asuva Kenya uvikie na kubetanga mauta asuma ito ya kana maivikite iwango ila siyailite na indio muthenyani usuwa iyo company usu nuna wetie kana ni wose ite matambia lama ilite kuikidya kana mauta asu ni mabetangwa vandi ya Kenya. Mvuangu manengetwe uito ni mauvo mease kana ulawe monini wa president Rigathi Gachagua yuni uiye wandani will ila ya mwana inyawa tiete andika itina wangusanisio kuhitha inaumilile yolo wa mali isu mauvo alama ende dhini wa page ya kenda tunindini wa page ya keli ya Daily Nation mauvo alama nengetwe uito mauvo mewe takana pea ndumethi itwe maikoma utuko muima pakube na kisio cha EPZ kilaki kitengela muvakani wa kaunti ya Masako nela Kajiado na hili wetuwa kanando ama tuungite kisio kiu musikuo na nene ungua meti nevo makoma nge makatinda na hili wetuwa kanani vatoneka imwesi ya nzangili kana mbolili nge ikethewa ibulana na ene ndia su bau na kubangithia onome ovikia kutwai sia ungei na hili be mutumia mwaba ukwitwa mutuku lono kwa sekana Josh mutuku wakuwa miaka 41 asenu omwe wakoma bau na indi athami yabo kitina wakwitha abutiwe wala wathukuma dukani mwe ya supermarket na ethi watena bandu bakwikala kwa windi wetha na mubuko wiwoka mwena ngwasi yake na koma bau na baitwe kana ni muika wo ndebe na andu aku andu mamuika be na umeyaka na siana na indi DCI yandeka yose matambia alama ile ite kuikithia kana bayandu mana atumia episode kubangithia siko sia ungei thini wa page ya karatu ni mauvo makonetie undu ulosani wethetwa uitai wa maondone makonetie mauta mauvo amambie mwakani wa 1999 kana 1999 vala indi siko sia ulosani mautane sia mbiye thini wa page ya kana ndiboyo mauvo kwa ulikwelani na unengelelia manenge to ito thini wa page ya mbe makoneti kilingisi kicha mauta
cha kimanza cha bilioni 12 na valayu Minister Muveani wa mauta Opiyo Wandayi umini ya kumya mwamulo mauta asuma vikiyo wetangwa vandhi ya Kenya kambuni ulona tete uiwetakana no vikiya na kumawetanga mavuasi ni maende ye kwa uliku dini wa page ya katano mavuwa ama yuka kavindani kala muma ene na tongo imaende na uskumi ya Opiyo Wandayi ewetange kibelani kana ofisini maiweta kana nune sikilingi sikilaki naende iye na uniti na wakwitha vena mabalua mona nitie kana niwe tikilile kindu kiki bikiyo twaiwa ko unonese mautasu ni mokite vandhi ya Kenya ondumwe na minutes ya maumbano alama vikiye na kutwaiwa kwa ube twika endi ni wailite kwibetanga na kavindani kwa utuonie amuma atongoi mendini wa serikali ya broad based maivikia na kumutetea dini wa page ya dhandato ni mauvoma koneti ya monini wa president Professor Kithure Kindiki ulono tuika kwao kuoneka abikiye na kubindwa uneni wake yolo wa Rigathi Gachagua paumbeni anaoneka imubwa muno na konena ndeto mbaita ile lakini kwao yu etweka na yaoneka abikiye na kubindwa uneni wake na kwambia kusukumia muno ngwatanio balave tuika kanani batoneka akethi wa aimanda nziasi ya kutungia ndo yake na Rigathi Gachagua kweleka la unyibanini wa mwaka wa ngilile miongole na muonza nondo wa kwitha ODM ni alikwatanie na UDA na nibatoneka ODM iketha iskume ya kunengelelwa mwanya osuwa monini wa president nibatoneka Kithure Kindiki akabikia na ukwatana na ngaliko ya ulei unyibanini tuendete na indiki ndo tuetelete tuone kwithi ata dini wa page ya muonza ni mauvo makonetie governor wa Siaya James Orengo na indi mailetie ndo yake ndo yithitwe yilie na family ya Odinga kuma kwa Jaramogi kwisila kwa Raila Odinga na kwa OU musiusu ngamiwe ni Oburu Oginga itina wakikucha Raila Odinga na indi mauvo mailetie ondo withitwa ngamitwe na family sima ondo ni meki wakanyo imumaka emanwa makasiokiania kati wa maondwangi kwa OU yoneka aende na utulamuti alama kwete mbau usilikali matongwe ni Oburu Oginga dini wa page ya nyanya mauvo alama ningetwa wito mauvo makonetie masindano madrama sia maskulu alama ende yeku ya kauntini ya Nyeri na indi wetweka na tongoi alama edha ama ungamete masindano ama drama ni maliani la mauvo makana ni manengetwa mwamulo kusiya maundu mauteti maikavikie kwithi wandini wa drama su na indi measeka na mumetha maikito kuungamia na kusisia kana kila cha ile itenicho cha vikia kwikwa ni maliani la mauvo asuma kana siana sia skulu ni batitwe kwika maundu mauteti ndini wa drama sio kana mbathi sio dini wa page ya kenda nivoyo mavuwa lama inengetwe uitwa ndini wa page ya mbe mavuwa makonetie ono Rigathi Gachagua vikiye kuya wandani will ya mwana inya kanondo wendie mali yake vikiye na kuanua na nula wai governor wa county ya Nyeri Murutia Rigathi Gachagua na indi baave na uno mali ya netwe Susan Kirigo anengetwe kilungu cha 10% kane kumulaya na masi wa Jira 10%, Kennedy Gachagua 10%, Jason Kariuki 10%, Martha Kirigo 5%, Margaret Nyokabi 5%, Margaret Karugaro 5%, Rigathi Gachagua mwene anengetwe 5%, kana kilungu cha itano lwa na Lilian Wamuyu 1%, Linda Modoni 1%, Susan Wanjiru 2%, Eva Mukami 5%, Dorcas Rigathi ulane muka wa Rigathi Gachagua 2%, na ndeni wa ende uelesiola unenganitwe na uelesio suonde kana mali sionde nisiokete katumbi ndeni wa dhangu ya 10 na ya 11 yeleti ondo malesu yana na kulaji na ondo na lileti ya liteti na wakwitha madho isi mali mweni kana mavikie kuiva makuani maivo na indi bedito na ngusanisia mumamusi maiweta kana wilisu ne vendo itwe ikalikelelwa ki oteti ni kanandwa mwe mavikie na kwiyiuna
Dini wa page ya 10 ni mauvo makoneti Senator wa Busia Okiya Omutata ulokuleana na ukulyo wa IMF kana vengilonenga na ilovia wa the International Monetary Fund ubikiyo wetangwa ikuwa nini ila idhakitwe kotini ya kuleana na mwao wa kunengane kana kuthosia muma makambuni ma serikali kana privatization bill ila yabikie na obetukithwa na Okiya Omutata easia IMF ni ilete kwitha ekuani ni yu nayo IMF yasia kana ithia wana immunity kana nda ilete kwitha iskatwa thini wa maundu la yeka na hindi Okiya Omutata yasia mundu wa kwitha ni asukumiye mwao bikie kwikiwa wa privatization na bala serikali bangite kuthosia kambuni 15 IMF ni ilete kwitha ekuani ni yu na kuelesia niki mali ya ndia Kenya ilete onenganwe mokoni mandu ene. Katuni kwa mwandika Daily Nation kendini wa page ya 15 na indika koneti ngusanisi ile siendeye katikati wa chama cha UDA na ODM yolowa zoning kana kwitha siama itiewa kana chama kiitiewa isiyoila kina nguma mono kibikiye na kuungamia ateti ndini wa mwigwano wo ulame ikwatiwa kwitha wanawo kwelekela unyubanini wa mwaka wa 2017 ndini wa mavola twaunengelelia niwe wa matongo ima ODM mailiana na kiu mayasi ya ODM nguma ndeli tekiwa mwya oswa zoning na yo UDA ngalikoni ya Mombasa na mayasi amena udhasio wa kuungamia mundo vo ndebala mekwenda mayasi kanani batone kama kai mchujo mendini wangwata ni yesu no loka asinda hiviki yana kuungamanewe mailiana na kiu cha zoning moni meisa kwitikilana na kwikia mwigwano kwelekela unyuwanini usu na indi kindu twetele tutone kithi ata idhanguni ya The Standard mauvo la manenge twa wito ni mauvo makonetie undu peditwe na siko mbingi cia ulusani wiwe si Indonesia etiwe ibikie kiwango kila cha ile wa Kenya na mebea ya kwika ukunikili yase ni kuatia na mavoasu mayesa kuthelo utwaina scandal ya mauta makuwa matrika imatetwe maiya ni ye twaina fertilizer watrika timu sio sin maundu ma uiti malikite ulusani na indi kiucho ndeki sauthela na baitu ya kana byandwa mumetha maisesewa na muno ala nene na makonetwe thini wa ilengese isu. Dini wa page ya keli ni mauvo maukonya kisio kimwe kitwa Chetuiyet kila ki sub-county ya Sigowet na indi betueka na yuitina wando kuma Mulot Bomet balaba na twaya swa ungi mwinge muno wa simo kana kuswap line ya simo yubetueka kana yumas dame ye kisioni ki cha Chetuiyet na kwende ya na kubena NND niku ya kauntini ya Kericho. Dini wa page ya keli mabo meweta kanani batoneka muthinyani wa umundi President William Ruto akakomana na Rigathi Gachagua kwa ivinda yambe na nindini wa mboya cia mathiko maula onai moyumbe wa Olkalau David Kiarao na nimbo ila sithi wa kiwanzani cha mathau cha Olkalau muthinyani wa iyo Rigathi Gachagua inena nukulilie enende mabikie na kuthocha President William Ruto o kakisioni kiu na maika mukonie kelele abiki na kuka na kunena kilonwa nda onena na indi Gachagua wetie kanani batona kona kiakati ania na tongoi alange mengaliko ya ulei cha Kalonzo Musyoka Fred Matiang'i Justin Muturi kati wangi na indi totale tuone atongoi ya nimekwithiana mathikoni asukwe omonde. Dini wa page ya karato ni mauvo makoneti ya madhao ma drama ala maende ya mama skulu na hindi beto ya kana kilenge sikilaki indi ni wa kisomo cha CBE necho kikunikele tuwa mononde ni wa drama isu amanewa mayelesia madhina lama mekumbelite na make kumbela sei ya sei kuitha mate kuelewa wala ni umwe wa kisomo. Dini wa page ya kana nivoe mauvo maundu maulosani methi to maitwa iwa mavolani na unengelelia dini wa page ya mbe maende kwa uliku dini wa page ya kana. Dini wa page ya katano ni mauvo makoneti yemwa wa mauta ala wende na ukosi wa Minister Muvyani wa mauta ya sekana wa mbatu wa mauta
kana kwitha kutena mauta tijo kiutuma mauta mambata muno na indi naundi ni wangusanisyo ila siendeyete nindi misini kiwabukanio ya nthi ya Kenya maikosi ya mo wa mauta na indi ni umisio mwamulo kwi muthinyani wayo mauta alame utekana maivikie iwangu ila siailite mavikie na kubetangwa. Thini wa page ya thanthatu ni mauvo makonetie mwandiki muvyani wa imanisi ya kiuvundi kana TVET Esther Moria na indi abikite mbele wanzama ya mbunge nuwetie kana ni batoneka yuma kaseovya kimanisio cha kuvundisia maundu makindini vala atavania o ndema ilete kwitha mayamba iselava una kusoma nsikayoni sia kulunga maundu mandini vandi ya Kenya na kusia mauvundisio mata ilete na indi asia kana thini wa kimanisio kithi wa kiyungame wanandu kuma ndini ya Kristo, Islam, Hindu, Buddhist kati wa ndini lengi sikwyo kwikithia kana atavania o amandini usio onde ni maviki ya ukwata masomo ala mailite. Thini wa page ya Mwonza ni wewe mavo wasu makonetie ODM na tongo yamwe ma ODM maikusanisia yolo wa zoning mayase kana yithi wene kana withi isioni lamena nguma ni mama ungamia ateti na indi na mwange mailiana na kiuma yase kana chama kiki na nguma mbingi na no kiungamia mondo vandu vonde vandi ya Kenya. Mavua manenge tuwa itondini wa page ya 10 mavua measekana kimesomo cha CBE nikiende na kwekumbelwa ni mathina na muno grade ya 10 betuwa kana ndina alimo mauvikia na kusomethia na mathiwa kuendea na kunyama. Ndini wa page ya 11 nevoe mavua sima konetie Musi wa Gachagua na wili la yandikitwe ni Derito Gachagua mbewa tanambo tiwa ni thayo ndo mali yake ukwenda kana ukenda ivikie na kuanwa na indi amwe ma Musi wo measekana wili sunelikilili tweki uteti na ndo amwe kwenda kuvikia kwiyuna. Na indi katuni kama thinyani wa umembe kendini wa page ya 10 na ili ya The Standard na kakonetie minisa muvyani wa mauta Opiyo Wandayi ulonu kwa sekana nwende na kwika ukunikili kumana uwo yulwa kilingisi kila kiendeye na indi akonetwa eselite vandu ve mauta mbite ukwibakanga kuona nyakanao nake eondeni wa kiko kila kiendeye maunduni mauta yani tu isaumana uwo yulu wa kila kiende tendeni wa kilingisi cha mauta enendi kwa oyumambie kwekumbelwa ni mathina kumanwa na mo wa mauta na indi kiujo kimathangu ni kiokoni cha umundi kwa tie thangu ilo kwenda ni kana uisome kwa oliku katika mbudhu itebasa twithwa tuikwatiania na Jeremiah Mutua kana Kizito na mwaito Grace Mone thini wa Mutongo FM thini wa unene nyawo na enendi thukesia ni kana unengane mawoni maku yulwa kila meunenanisia nyeni tawa Robert Mutuko twithiane mwendoni wa saili tuikwatiania na mweni wito thini wa kilungu cha kilimo ai kuna nisense ilo twana utomea kuketha kiwo muondane kwaku nikana kukitomea nimani yaku na kwailia nima we utomea anzia siba kuketha kiwo muondane kwaku ile kule ito kiokoni cha umundi tunangelelio sunge waku kwesela ili tukenda imwe 5 kana kwesela mitandao ni ito iya mekumukanilie nukolo ni sito yaku na vala uende na kwithukisia Mutongo FM kana kwilo la Mutongo TV uwe na ngwethe wandiko nikela mawoni maku nukathibasa ito sio kethetia.